Aner malaken yam ka nas dialtin kontin barwani lingwasa me ka Nuer online TV channel. Anda manduni chang kwas nyamle anong roine gwasame. An wala shanga bangwan ka pai bangwan ron kina dang rawide jan dang rawide di. To kon ke ler tibi kon ke lingwasame. Gore jen wo mi jiram jedit de ro de palping ka lingdien. Ano ka gore jen wo jin ba de channel de je support ba. Wo mi jate ka ler mi bare da chamala shibegi gwasa dana pai lare. Report ban lat gwasa me report me gor liang along gor jen ode koran palping ka liang da ko jen duor me dong gor kon de kon diala ling ken yam ban rach ka ta dan en len ngaro din gajere wike so Sudan len yam ban ling gwasa me ring mi to gre wecha ka warrap state ari ga mo to ka kam neni ti chala do right ken ka war shimala na jel warrap state ador jane gwada ma waken jel ken ka war adar chalka gogrel is county ken jang de toni wara ken ka tok nat ki ka tung nuari ka war wana ma jel ka mo ka ta wel la 10 pm ngai kon shir ka weather kana shub ka ta war bokulo weather ban ngode at 10 pm ke ta wel ka war na moni to ka Friday night no and gwas ma jel ka mo ka gogrel is county dorm chale Mawut Apuk village ajan gwada antori ko motin ko Warrap state and then and gwenamo ken jel kan langwan no jel kan langwan commissioner ke county commissioner ray witin binimi ko manchal ke ay Warrap ko la Mawut Apuk no commissioner michal ke Marco Gareng anyar no chala do chane to chwa yu dwan mai kan dangwan an gwada dana chireke toktin ne dangwana toni wacha ne dangro chakan ne ka chane dangro chaka mu ka bot so mishir gana me kane ne yin gatin da chamu ka bot ni no kine di chane ro nektin ka jangkan dial kana waro ken ka war ko ngai kon dio tan jang ngai kan tungnat rai ken ka war ka rai ken ka tungnat an wana moni mi chakali nga jang ni jang chu ngai no dong ka nuari beken ko bikanok beken ka be page and when mo shukan ga chu bar chu ne chu jang dang ro nak ne ken ka chu ne dang ro de ko ken chicken ka moch ka bot chala do ne de kon shiliu ram kel chale kot a kech majok wate ke runi jandang ro de kel ano ken raro din mi chala weng chola tem ano ken ne dang ro ti wa cha ka mo cha ka nek run ki ram kel te jandang ro de kel ram do dien dio je te ke runi jandang ro de diok no Ramadan en chala do si chicken ke chamuni jaga bot ram chala maring ashil mawan no wati run jandang rawide diogba karara di michal ke michala achok malwal ti run jandang rawide kel kan dial ka jang wa kare which and winimi dor jani moy ka wal dul wal so si gari ken dang raw si ke chuliu gwada dan chaga nekten no anna me ka jo chala do ne to nakaka ke mistake ke nakaka ko ken chikroi ka tungnat cha jo mo cha jalat no ka radio tamazuch so de rejectin mi jiram don gure na mo de reject la da commissioner man cap warab winemi dordan chi ke toktin wa kan dang wan jel ka kel no ka rai ken ka tungnat ke weather ka tawel jen do badana wuri ko mo we ben ka je chi warab commissioner ki ramdan ten wana mo chela do ne me mi je ga long an wo dong de na de kan nak ko ka rai ka tung nuari na me mi jak no ramkel dong dar roi dong chelu no nuer kenen mi nuer ba jen ba dong che de roi ka tungna mi che bendor dan te jang le ten da roi ka tuk jane de roi ke tuk jang jen na me mistake shi netin kontin la jang char di nakro ka shi ne dang wana to ne ro ka shi yu liu kene dang ro ti shamu ka bot ka kene dang wana kon jel kel ko wa group mi jel kel shi commissioner anyar che jom shirmo che jalat commissioner anyar chena chega luk re janen wo chagwan wo de chiam shrin mo der teten ano de yelung ram mo churach ka tungna ki ka tung wore ano de yena nak so na me a report mi la rode mi ci togre wichin winami der gwan wo de yena link ta dan le rode je luguni jen wo de roi ka tungna mi roi ka tungna ti kriek kana mi togno dong de ran de jen ke ki ko raji tungna ba cha togre wi ke juba ke 2013 ke 2013 gwade dani reactetin
mi ci roy ke tong na la jan nak jang ya yo nyemal ke ci lar mal mi go den ba jin nak a jang ka tayi dan jen mi ci jang ru den nak jan tama na me aken ko la na panken so ci le la me don ko me dam ni je bi gorno bi jekka radio tamazuch ke media na ko kela media ni jana so ci ga jang ke ni ken nak ko roy ken ko tong na ka kwit ken ko war kwit ken na mo ler den ban lengwa same dual dana dual kana ka jig PG County ka Jonglei State gore jano de palpin ka lengde menona a chala do ka PG County ka Jonglei State bane ngaje no PG sometime tetana te ka penal ko ai kon dan le rode a wachin te gane ding wan la civilian ne kini ko la jiwo chardian bare dorken wa ken ka malakal ka penal ken ka unimis ke wo ka rien togon ka dor kon te ka malakal unimi men dol na ka je a chop ma kwatut ke jodana chalat la Nuer special leader wajen je chop kan Nuer wayami en winami kabkan alongan kelong wache civilian chi gorin chi go dual ka charen bar ma kwachela ro gur jeno de Dr. Machade jalun kan General Gabriel Doblam ne de tok agende kalun ko ngai kono ne titi tika yen kare wi juba so che di man mo che jaladen go de ka dilun ko de ka participate ka peace process na ke woni nga dana je kulutup me kam kum kilmi yadi te jogono gore jeno biya Dr. Machar biya jelo nke biya Gerald Gabriel Doblam biya jelo nke biya kanu bana kulube negotiate ke bana brach kam shejen bawo ka boka malakal den cha tunan tama ne ti wanta la resident en winimi citizen ka piji kandi chigorien bar ngoy kana ka malakal wo ka yun me chirme shi angaj boni within malakal chinarin barten ka kikore paneshi tuok kam di ne SSPD kan ne ti konti la police ni no lorere ke liute ka panic ke china chigdwal no china chigorien bar wa situation tamare wajin winimi a very terrifying ka jodan chalat ke jem god kamen kan jiwich wa china ideal chigdwal ka china chigorien bar re wajin winimi wane ti kone chigdot ke ne ti konti la ngani ke jiwich ti la uni kan ti dodone kan SSPDF kan ko ti dot godan ti ke PG chadul gor ken chaka gak ka shefam nin dial churen dak pin charin barkani de kontinte ka PG County chajo mo chajalat Commissioner Wun Mishalke Suleiman Deng ajira madana la ran PG County o chana joro ling pan ka je charaja no janati je kosko chikur mo de tuok no ka jo chalat gwasa me en Commissioner dung PG County Suleiman Deng jara de wona ma kwaitade re wuchin winimi ka PG ajene riakane ajene tamichu makwache chup doro shal ke kor wai payam ka jene ne me nyud jene obu kormedi batwok kam dine SSPDF kane de kolla jiwu tila ted ke jang tin kone anangre wujin wirimi but most of them ka jang ka jodan chalat ke je dudo weekend no dong big nyin ke makwach katadan weekend je ko dong de kan makwach de kan joj shi commissioner shi kula do ne ajenan karo da bar karo de kan jenge PG County tare which ko chan ne ga chan de banpin badil tika kel ko makwaji we ka ben ka makwaji roche je lok dialog lok jen go ba jona ba jeling jena tam makwaji we ka mebe duno shinere ko la civilian chari den var ka ku dwalka jena tam ne dia chuna chinyo tetin ka telefon mi cham ka bot chedit ngai contact kana jang no won weekend no melet kana dong magwa ku kana no ne dial de ka chuch cha jo me cha jalat ramdan la commissioner civil society activists en mun yakani shala do wona ajeni she wonin ke jitup ajenna me a red flag ajeni she de gwano de na nyin ko en kure me be kuma SSPDF so Sudan People Defense Force kan kuma SPLIO be ga jago be ga tere kor ke jejen borkel ajena go jeno de government da tegmlet kenen tama so mul nyono en edmun yakana me la da go jeno de Dr. Machade jelun kan ne diala kono cha yen kel jelu de man chelu no dong de kuma dero ko dere nyin ka nuari ke dere nyin karam da Nuer special leader chajo mo chaje lat another breaking news ndana gurno be nyoy kel gwasame ring mu ci tok ka doro chel ka will is doro jani rega me tok no san Bargazal state chala do take mu ci tok a domestic violence mu ci occur ke mu ci reg mu ci tok kam ji cheni chala do no take shig mu ci guruna jan dang dok with the dh mu ke adel garan jena wa che shaude che ja chaki che jama gwad dan teten wajiga je toyke lo tenin churo do moy ko ngom ka chugorno be dung shwara be jong jor
cha jo ma cha jalat awang gwada mone ci magar maring dit no rammi mo la health officer ka peslo primary health care unit chala do ne ci mishra mo cha tuok waram dana wa gorke jen wo ngoke dunde no men ko la dab ke je ngok shek de je mete ka runi jen dang jogu de diech awang gwada ma chukulo pernin ko jen te toka no chala do ne ci magar wa cha chuken and when mo ka do bran chode je ke je batcha du ne chaje on ko de je biojor ke de je ngok duno awacha ken antama chanang rei dulwal michal ga madol hospital waja tin cha du ne a ko ke cha ya le ka kan ngok jor ke lio batcha tan de chaje tem jor chi activist shing michal ga angelina gaw tep che no mo che je condemn che la do je ga long no de men they can show ken de kan ka mo kerik ajena mo a inhuman ke unacceptable ajena chagwa che nyu da jiram len mi chena mo ajena che jiran no che jin human being chi nyama me angelina agaw tep me like activist yala do ne me jega long ji chang mi chika gak de lat kenije shikan de ko de kan wona ko bigger private part bi ken kan ngok wona meni ramme che wona ko gentile dung ramo ko jongok jor ki mandana ko la dab keje duno chala do sheruk duno te ka ring midit anok along ka do bran chala keje ko cha de ngok jor ka ta dana chito chala duno case mi chit keneme mi chito gwa sa manin tame wacha konto boka will west kana will nos gwad mo chirada radin bo che mit ko mi chirana mo che kon la no ngo ke dunguda so jo me awa mi je ga lonko che man chicken mi chirana me chicken de la chenche ga der goro ri shenke der jen mi dong cha jen no but wa mi chirana me charo da la re wi mi ba che ken wudo mo do no cha tande cha de ngo gyor wa katin jadul wal. Another breaking news mugor kono de kon lingwase me awati ke drone mishi na cheka bar re wujin chalke Khartoum ka Sudan ngai kono no Sudan ti re ko na gwase dan barate me wa koro ken ka wa no ko re chitok kam Sudanese Army Force men chalke SAF ke saf kan Rapid Support Force men chalke RSF no gwade chigin yintin no wa koro ne jen ka wa ke jen Tuesday pai wa RSF Force wa chicken drone to man chicken ga jagre ka Khartoum bokana wa ku ken military base military installation kan with the content civilian infrastructure wa boken ka drone wa na mere kel mi long revision winimi dio je ci kon dial te nga ci long wa de cha gwa da la liet dung ci sa sunan kula nan ka je ci kana ga ma jagin economic dung sa sudan ko be beje long tame ko ngai kono no South Sudan kwende ki economic man jako be life stable changne me jega mani wa ajen liet ki petroleum ka jo chalat gwasme cha petroleum mo cha yo ga ka tai dan ko to ko je barai now ne me job ku kon linga wa ken RSF chikan dor michal ke murkiyat electricity transformer gwada dan la karbla kula lat ketin wa chikan book no transformer station dor chal ke ombada gwam chalka yarmok military complex ka sosran Khartoum waji kan area mo kana dak gwam tika wadi Sadina military base chajo mo chajala de ken wa cha man mi di chajenen ka tol mi di gwal dan chirike toktin Sudanese electric company chikan la do na me chatok lo tika ka shortage of power ki electric right now duno chikan area la kontin la pam din tere yike Khartoum chikan jogono shara bara tare tayere dweli ko moran wo bra don de benak ko jandana to ci Sudan chicken dar shalke United Arab Emirates chicken ka gwan ken wo kenetin konen te kariak ke kenetin konen moike RSF ka meti dit moy ken ka drone ko bike Khartoum bi ken dak ci dem ngai kon diale so to link konen magwa se me ka kor konen to re which ka South Sudan ken re ka Sudan chana lu njok gwa se me ka South Sudan ko lan cha chol gwa se me bu ku kon le linga anwo bi malbe ben te ka kirmi yadit so kirmi yadit meloga jano bi malbe ben bu kon linga no korbo wa won yam shire ma to gan tama no poare no la diamara shire men da ngai kone ono ma kwachela de no ne shebe kene shi kor sherom enimi cha da ma cha ja kon lun so jo me der gwan wo de kon elin Ashana wuka jen news of the DNM ala kuma Ethiopia chikan man chalke abai dam chikan 11 tama sha inauguration sha jalat shiloji Ethiopia chete the long do barana sha dam bai adam ke abai dam sha jere ala kaje ala abai dam jen pul midit ke year
chikana kula la dwar mi bi piu ba ka gere ki bi ken pul mi chikana tet bi kana thing do dan lat ka bay dam ke je ki mi chal ke gate la Great Ethiopia dam an jena mo ki Great Ethiopian Renaissance dam ala jen lat ke je ka kuiko be energy ba je produce energy mo e karabe so karabe be jati wano ajen do badan en lep ke je ci kondi ala ngaji ne ka gwase dan ci te ko ron wana long to lat ke no de to kam je je kan Ethiopia kam Sudan kan Ethiopia ko kan shapiu cha kan ko ne ka gwase dan me ngoda kan na tiang point de en year mo ko la en pull chatet ba je kula tiang la kula pal na pidi todu cha all the resources cha ka block Ethiopia so ko kije mo ci jiji bi kan la no resource ne cha ka dak wa mena ka kien tela kan ka peace ka piu to wa chi chu da ko piu chi ka da ngwa mo ne en tama joje no ci Ethiopia chi ken integration of gate chi kana to ko lo cha to kan tama chi kana tiang cha ja ngaje no cha complete bi ku lene ngo bi lene karab en tama ke power ne jinda na gorke men be all the neighbor country chit ke wit ko na tike Ethiopia chit ke Sudan chit ke South Sudan chit ke Kenya Uganda and all the winaka widial kon tike ka winaka Somalia widial tini wadong we can benefit we can ejek ka jan mandan shal ke gate lebde mo gwalong ko be energy be produce ke be karab be jenong ka jo charat gwa same chit ka kwaran wande chutin ruto chawe ala kwara dong Kenya chi kwar South Sudan chawe salpe ke yadit kana kwadi ale koken chi salpe ke yadit chele na right boken kuma Ethiopia jen chala do che deal che jalat deal dana chalat gwasa me gore jen go de South Sudan de jamo ka karabe kuma Ethiopia right now chi loina che te de long ko do badan en dong je tike je chi kuma Ethiopia be kala no dong be ka letkel ke kuma South Sudan ka do badan de karabe de chup ke je rai which ka South Sudan ko en yere me a very important long and gate libde kan tadan chalat keje bu kon ngaji no ne jen chaje to ko kor gwan ber ni ke historical background wajen chaje to ko wude chalke impro ai le salase ni ke 1956 abeka 1964 no chaje to kon gwas mon en wo ba gate ba je lat re which ke Ethiopia ke be energy ba je produce ke be kara ba je produce anyo gwasa me chala dunu me chi gwara chewe ka je 1956 wona ka 1964 je butogo no chi prime minister Malaysia na we shiliu je nyo ko mutu ko je ke 2011 and project me chala dunu project me ba jelat no ko be Ethiopia be je moy ka lwang ke be je moy ka power be economy do Ethiopia be je stabilize so jen do bran ko je ka youth chala loro bang wo be te youth be no ngwasme chu Malaysia na we kan li chu por je mo chu je to ke 2011 ko kora me shi Malaysia na we me shi liu no shaje be nyoko mo kwa je to Haile Mariam de Salin no churu nyok no ka jen gwasmo me che ruch anjen chu le bete karek mi chodo lat ka gwasi dan me ko me to role Ethiopia no lo che te karol mu toktin chu prime minister Haile Mariam me shalat gwas PM Zenawi no chu agoro no jen baja kapin ta kam je pinga bom jen kur zaini jen ko shegu jen o te ko ron wan lat ka rodien che we ngum de we daro na ka je chu role show watch bende pin chu prime minister en kula tin tema Dr. Abiy Ahmed chu aja kwan wailat gwasa mo me chaja kwancho gorno be gate ki Great Ethiopian Renaissance dam be nyoko mu gureja wacho la de to ko kor gwase dan ci kono dial chana ngach me chaja tuk la yu la ka tur gane chang to ko yu ko ba no mo ba tuk rero Ethiopia ko go je no bene dial ba kalwak entame ci Dr. Abiy Ahmed ci mishit kana mo ci je tuk cha congratulation chaja la Dr. Abiy Ahmed point ci lole tet bona belene wiya kata magwada na chalat ka jolin kon magwase me ko shi Abiy Ahmed che get che jetu ka jen 2025 me ci loji Africa dial che tet mena juin mondial ci loji tet ko gwada dan lat ki integration ten ke lab kije ci kwaran wan ci go ten ka chikan jut ken jikan ga top congratulating Dr. Abiy Ahmed ka ladan gwan chalat great role Ethiopia Dr. Abiy Ahmed jen ci guru no be Ethiopia be jeger for good it's a development medit infrastructure road any door milero mon gwasmo wona ke technology keliu che jako baje lat rural Ethiopia wona ko benati kare ni alati wi monba ke ba ngai konta right now
Ethiopian agent number 1 ka aviation ki ta dan jare ni aleja kan te ka plan to go on to na ka wi mon ko gerian la kan ger is mostly long ki a coach ki tor ren yal ken ka yoka ngai kan tin kon let ken ke so te lo ni to wan long ke kum Ethiopia agent nen yana me center ka Africa Union ki center ke ka Africa ke le ko jin gwadan ge heno te ke to go to let katin so we dian ki wi role Ethiopia ko develop long ka taran kan char ka je charger me charger la no get charger yalika cha talk right now charger complete bu ko talk na lade so ke ku me South Sudan ko shi ken deal you can laden teme ke ku me Ethiopia dong be karab be ko chop en karab no mo dong be South Sudan be stable ko be live be tin ke electric ko very important along by the way en karab we mon charger me charger ko en kata dan en chingwa children lat kije so mu kon jokku kon recap ku kon lat kitin kon sharin lat bane ngaya gwa en go ne Riktilat kurune week ka South Sudan baka kapchong de baka kapchong ka do badan en chala region de malere bengeje menyam alwan dakring machar reng machar je bulun tele mal me beben reng machar mu waje lunyen den bi mal beben agenta da tin agen ku yen teme ka ma kwach tut la de wo de reng machar de je dilun aduno ku me South Sudan ngode chemi shit kana mo cheje gorno de je lalet ko gui kan no tiken ka power chikan gorno de kan ma kwach de kan jora de kan ling mi mo win mon ke li won teme we ke nikir me yadi de no be dakre me char bejulun ya cheje bulun ko lo de very important no ko very important guru jeno da jalat baraina bide guj kire no dong take right side so cheje guj no dong der mu ga der jalat jen ne ina tama kamala kal la diamara no tinena the wage ka kwiko dolna ka ring na wona ka unimis ne de kon chidot ken de kon tin don't we know we can defend kum kim yadi but they don't have to do that ka kwiko mijen ka de kan cholo pankim yadi de no lo yeng machar ba mal ba jalat be mal ben ngu mulok kir ma yadi jen o bering machar ba jelunya ka gonya reng machar chi tok e kai kele ona mo so jo mo shirkana me agenda na gorno de nyoga yakel ani chuje peru jino jin bi Nuer online TV channel bi jino ani ko ken en wala sheng bangwan ka pay bangwan ron kine dangraw ude jen dangraw ude diech anda manduni cham ko nyamale no rayno gwasame gorno be tongnat kila tongnat be kalinga gwasame en ban jigum do dien bi atakaman bye bye